He pūli he pōnai, kua hawhangi ofisa he Asian Development Bank I Alofi. Ko e matakau ha Niue ka watu ki he whewua Pacific Games he atu Solomona. Moi whalua tau matangahua lalahi ki he motu he tamu ngāho nei. Whakaalofalahi atu ko Esther Pavihi, moi tau walatala tu tupu ke lata ia moi pūli he pōnai. Whakamua kua whakamanatu he whahitapu nei e ua fulu e tau he taha whakaholoanga mahuinga ne kau whalataha ki ai e tau motu Pasifika ke langomatai atu motu Solomona. Ko tau whakaholoanga nei ni whakaingoa e ko Ramsey Regional Assistance Mission to the Solomon Islands. Ko whakaholoanga nei ne takitaki ai he motu ka Australia ke liwa ki e mawhala ki he motu nā ko Solomona. Ha ko tau whilaku taki mo e tau matakau kolokolo wau ko nā kai whahia e whakatuwhono ke liwe ki e mawhala ke he mga hala ia. Toko walu e tau leo ha Niue, toko lima e leo tāne mo e toko tolu e tau leo whiwhine ni o atu me ngā huai ke whakaholoanga nei ko Ramsey. We whala tau ata ni kua manaki ke kisia, ne whaki mai ai he taha leo takitaki leo whakamua ko Tony Edwards si pihia mo Greg Harding. Ko lau tolu toko walu mai he motu ko Niue ne o atu ai ke he atu Solomona ko Tony Edwards, Gregory Harding, Justin Mokoia, Albert Tasmania, Cecilia Puleheloto, Narita Viliamu Tahanga, Trina Kayuha, mo Stewart Siakifilo. Mai ki ai ke whakatūtala mo Gregory Harding, ko ia mo Tony Edwards e tau leo whakamua ne o atu ai ki atu Solomona he tau uawhi mai ano. Be whala happy to us to come stop here first time and meet you and talk a little bit first time. Hale ni hoko mai wina ka matola motu. Mai puhala mai whaktu whona e hata tola kautu mga halaya Young Vivian. Ne manako e mai matola takiteko John Tawaka ki uta e whiwhiri te whanau ke hoko ti ki motu e ko Solomon. Mōre te mga hala hasatini. Si hoko me tek leo papalangi ko Ross Ardern. Si ka mata e mga hala e mo e tau sianga e ke whai. Tau sianga ke whai hukuia Niue ke hoko te ke motu e ko Solomon. Tala hau mai a Harding, koe maolea e taha mahina he o atu whakamua laua ki he tau whakakoanga ki Australia mo sivia e lau tolu ki tau malolo sino to maeke ke o atu ki Solomona. Koe tau ofisa leo mai he tau motu hongo fulumawha he Pasifika ne kau whakataha mo Australia mo New Zealand ki he tau whakaholoanga ia. Hoko to e mahale ne hoko atamau ki Solomona na tawhai tape orientation ke whakamahani ki ngoi to mene late hamana ki anga to whakatakanga late me mo ngā hoa, si kamata e moa ke ngā hoa. Kamata haka ngā hoa ke junior duties, ke ngā hoa pō, ngā hoa shift. Ka whinatu e haka hoa ko Edwards e ke ngā hoa e community policing. Linga ua po ke tōri whai tapaka ne nofo ki Honiara, si kamata mea tuko mea e tohi are ako ke whinatu ke ngā hoa ki whafu, ke tō maanga i ki whafu I Solomon. Si whinatu e ngā hoa ki toa. Hoko ata mo kei, ko tu e mama tūturu hifo te e tau le kua laulahi ni ko tupu whakamua ati ki Solomon. Ko e ha maua hako ni hako ngā hoa ni ngā hoa me tau le rau ki Solomon. Ko e fuaki atu e tala matala ke tau pohala ngā hoa e whahingo le rau. Ke ua tausi tau mena ni whai tausi lo tōru ka hiki mai ke tausi e mena kua lata mai ono mai hanga to tangata. Hako e ngā hoa, reo koe lata me tō tangata. Si koe lahi nā hako ngā hoa, tō mbe papalangi koe advisor ka. Koe tō stripe e, pele tēne tau e tō tāpuru matoru, ne whaingoa e ke advisor. Si koe ngā hoa matoru e, tō mahale no whautu ki Solomona, koe liwa ke atu, mai whakaako, mai whakakisi, e tō lo matalo matoru, ha matoru ha motu, ke alo tōru ha. Si mea ke alo tōru ha ke iwe e. Tausi pehe whikawe, na kai tausi pehe tō hota ki me ta mena pehe. Hongfuluma whai tau ne kau whalataha ai tau motu toko hongfuluma lima he Pasifika ki he tau whakaholoanga langomatai Ramsey. Puto ia ai tau motu atu Kuki Ailani, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Republic of Marshall Islands, Samoa, Tonga, Tuvalu, mo Vanuatu. Ko leo ko Trina Kayuha, mo e leo ko Stewart Siakifilo e tō ofisa ngā hoa whakahiku mai Niue ne o atu ke he atu Solomona. Ngā hoa ne tose mga hana,
ne ngahua tau ki he whahi security check ke base moe headquarters i Solomon. Tūle mhena ke ngahua ki ei. Si osi moea si tātu mea uta mea o whanu mea ngahua he whahi criminal investigation division. Ke he whale te whale ngahua G-Pro. Tata tu ki he aputi. Si whenatu ngahua me tau leo ke matakai vina ke linga ono ke whitu mahina. Si transfer atu mea o whano ngahua ki he whahi lewe ki he lilifu parimia, Honourable Sukawavi. So ke tau experience ene mua mea he mga hona a tōla he longa. Tōla he kisia e ke anga mai ki hato tūra mutu ni. Tala hau mai a Greg Harding, nā kai muka e tau puhala ke mātutaki mai ke he ana mga whawa. Mua atu ke he tau motu mo e tau maanga ne mamau mai ke taoni ko honiara ni ngahua ia ki ai. Whamahina. Ne nofo atu ai kei. E tau mahina ne nofo atu ki auki motu whakapāk ne whani kei. Hong fulu minisi ne mai ke telefoni. Ala whai e tau whuni o ta whanu. Ke mango hea ki tunga mo aone ke mea keu ka ke pe Facebook, FaceTime, Messenger. Me longa ni ha kai whakau e au ka ke telefoni. Hong fulu minisi ne mai ke whai tapu. Ne mai ke matutaka me mga whawa. Tau tonge phone card, lima ngā fulu tāla Solomona. Linga lima ni minisi e la telefoni. Ke tu tāla me mga hauhei ke mga whawako. Whina tau ki Solomona. Whae tau e whamahine e tamake waka mo linga whita e pat urua o te reef. Okay. E mamana tuki hei. O mori mai mai. Ai koe liu manatu atu whoki. Ke ta mamatua whamoni atu ke tau lalo lang. Kai ke liu ke mamanatu ke hei e tō tuanga ini wata moa. Kauri mei o se tau ia e lalo lang. Si hoko ta moa. E mohane mahala ni hawe whakonga ni tō telefoni. Mo e ngā nā tapu hala whoki. Kai liu manatu ka hake mga hale ni o ta moa. Linga mita ke mga hale a moa ke manatu i ka hake tō mamatu ia tō tōni o te tau lang. Taha e tohi mai he hukui he whakatwhana Australia ke motu lilifu komisina Louise Allerton mo he ana manatu whakaue ke he tau motu hong fulumalima he Pasifika ne kau whalataha ai ke he whakaholoanga Ramsey ne whakahingoa whoki koe Operation Help and Friend taki ai he motu nāga Australia. Puhala whoki e hana tau manatu whakaue ke alau tolu e tau leo mai he motu ne watu ai ke langmatai ke tau whakaholoanga ia. Tala hau mai leo ko Trina Kaiuha taha e tau he ngahua atua ia ke he atu Solomona. Whai mahina ni ngahua ia ke matapatu o fesa, ngahua whoki ia ke whahi kumikumi ke tau mahani kolokolo wao we Criminal Investigation Division. Mo i atu whoki ia mo i tau leo he atu Solomona ke kumi ke tau tangata kolokolo wao, ke he tau wao uhi si pihia me tau ulu wao ni nofo ia lau tolu. Lahi whoki e hana tau ngahua ke tau kumikumianga, ke tau mahani whawale he tau tangata tāni ke tau whiwhine, nā kai koe tau le kua whamahani ki aia ia ke he motu. Mga hona, lahi e security threats e mga hona. So ke tausi e Ramsey ai e taha whakaholoanga, call it a static, PM static. Mena ia ne ngahuma mo tolu hala white mo whiawhi, ke hala white pungi, so rotation all around na ira ha koe tau threats ke takita ki motu. Mai he toko walu e tau leo Niue ne o atu ki Solomona, toko taha ni hamusia hana moui ki he motu ko tonga. Whinatu e ia ke okioki tō liu atu ai ki Solomona, ko ia ko leo whiwhine mai mango tamu ko tonga, ko Sicilia pule he loto. Koe tau manatu whakahiku ni koe ko whewhea halo tōru
anona whanga mai ki he wahani, whewhe mai he ono tau e kua mori he whanokihe mai ha Ramsey. Koe maratu neu ke mauhalo tūro atau whakakoanga mai mtolang matei mai ni mua mai he Ramsey. Moe ka pehe whai mission pehe fuki koe whiawhia lahi o ke liu ke ofa ke whinatu fuki ka haki ki ngotalang matei ni maki ke fuaki, me pia fuki ki ngota manaka ni maki ki uriki mai fuki he to mahi mua. Koe tau ua awhi hongfuru mahiwa ne tūtaki atua e Niue ke kautaha Asian Development Bank. Koe maamhea hui ne awhi ko hawhangi ai e ofisa he matakau nei Asian Development Bank ke he Commercial Centre i loto alofi. Ko whalataha atua e palimia li lifu ko Dalton Tangilangi mo he whono iki pole. Pihia mo tau hukui mai he tau whakotu whono New Zealand mo Australia. Si pihia whoki mo tau takitaki he tau whahinga hua whakotu whono. Hoko mai paua ki e taha matakau. Ko wala tolu whale tau hukui mai he kautaha Asian Development Bank ke lata ia mo tau hawhangianga i Neafi ko ha taha la tolu tau takitaki ko Leah Guterres ne whamatalai. We look forward during this visit to exploring all this. Whakamatala e takitaki ulu whakatonu he mtakau ADP ne leveki ki hatu Pasifika ko Leah Guterres. Ko whakakise i e taulangomatai ne maeke ia Niue ke kumi atu ki he kautaha ADP tunge taulangomatai ke tau kumikumianga po ke tau pulotu ke talanga i e tau hokotaki ke lata mai tau manako he whakatuwhono Niue. Tunga ke he tau whahi whakaako, whahi malolo sino, mai taulangomatai ke he tau tangata. Kua whakailoa whoke e Leah Guterres e taha whakaholoanga ngā hua, kua te lia ki ai e ADP ke whakatupe whitu siau awhtala ke lata mai tau ngā hua he whakatuwhono Niue ke whahi tāwili he malolo hila. Ke he hana whakamatalanga kua whakaue te lilifu palemia ke he taulangmatai kua moa he whakatuwhono Niue tali mai he tau awhi hongfuru mahiwa mai he Asian Development Bank. Kua tuku atu whoki e tau whakaue he palemia Dalton Tangilangi ke he taulangomatai whoki mai he ADP ke talanga i e taha whahi Isolation Unit ke he whalenga ngau Niue Form. Amana kia i amtakau mai he ADP ke toka e motu he whahi tapka hau. Ko ia ka leveki ke he ofisa ADP he motu mai ngā hua ko Angela Tuhipa. Ko ia whoki ne tause tau whakaholoanga ke lata mai hawhangianga he ofisa ADP i Niafi. Koe tau whakaholoanga matapatu ngā hua ki he vai mo tau kele vai puke tau vai kiwa he motu ne talia kia e whakatuwhana o Australia he tau e kua mole. Koe mga aho nei, ko kamata e tau whakaholoanga nei ke he tau kumikumianga, ke i loa mōli e tuanga ki he tau koloa ne utawiko kia e vai mo tau whakaholoanga ke lata mo tau vai kiwa he motu. Koe taha he tau matapatu ngā hua lalahi he motu kua whakatupia e whakatuwhana ha Australia. Tanei da walatala ia. Koe tau kua maali he mahina o ke tapa ne whakamoli he iki pule li lifu ko Penny Wong ke he ana whenonga mai ke motu e manako he whakatuwhana o Australia ke lango matai ke tau matanga hua nei ke lata mo e vai he motu. Kua whakamuina whoki e taha whakaholoanga nei he mataulu he mahina nei. Kua whakalataha ki ai e iki pule li lifu Crosley tātui sipihia mo li lifu komisina Australia ko Louise Allerton. Koe whahi tapu kua maali ne he hoko mai e taha matakau ke ka mata i tau kumikumianga ke tohia ai e taha hoko taki hanga au ia ke he tuanga he vai mo e tau kele vai buke tau vai kiwa he motu kua watu a lau tolu mo e whano ai mo e tau takitaki he tau whahinga hua whakatu whano tau whahinga hua he tau matakau mai whafo sipihia mo e tau whano takitaki maanga mo lau tolu tau tangata ne no nofu he tau maanga. Tala hau mai e takitaki he matakau nei mai he kautaha GHD o Emma Newland koe ua e whahitapu he no nofo lau tolu ke he motu ke i loa e tuanga he vai. Ke he tau whanoanga ne kua whakahoko ai mo e whalu he tau maanga he tau whahitapu e kua mali. Kua whitāni he kisia mo e longana i lau tolu e whalu tau manatu he tau tangata. Tunga e tau le kua ka tupu ke he mga hoka mase e hila si nā kai ngā hua e vai ke tau kaina. Pehe a Emma Newland manako lau tolu ke i loa e tau manatu he tau tangata hangau whoki he tau seanga ke he tau vai kiwa. He motu ke tau wastewater ia. Kai mai longa lau tolu whoki tau le kua. Ne whai tupu ai ha kua tuai puke malana e whalu tau sepitiki. Kua matutaki e whahi tapu nei e tau whanu halau tolu me tau
maanga sipihia foki mo e tau matakau pisinisi ke iloa e tau whakaonganga he vai he motu. Tala haumai komisina Australia li lifu ko Louise Allerton ko e tau whakaholoanga nei he whakatufano Australia mahuinga lahi ke lango matai Niue. Ha kua kisia ki ai, kua fuakau mo tuai e tau koloa nei. Ko matutaki mitaki e tau whakaholoanga ke whakafo e tau puhala tū, mai he maanga ko hiuta vāke ke hoko atua i ke maanga nā ko hākupu. Pihia he tala hau mai he matakau China Railway First Group. Ko whai tau pue kua mole ne whakakise mai ai he takitaki he matakau ne nofo e lau tolu he motu ko ia ko Chuan Shu e do ngā hua halau tolu mai whalu he tau whakaholoanga kua talia ki ai e whakatufono Niue mai whakatufono Saina ne whakatupe e tau ngā hua nei. La lafi atu ki he whangu fulmaono i tau kilomita he tau puhala tū, tō tālanga fōki e tau car park tōlu, taha ki he whalinga ngau Niue Fōu, taha ki he whale malewa kalele, mo e taha ki he whale tali whenonga scenic matawai. Tō whai matakawi fōki ka simeni e tau puhala tū, mua atu ki he tau matakawi ne lahi ngā hua ki ai e tau awhi mamafa, tūnga ai ki he uāwhuna i alofi. Ko ka mata tālanga fōu mo e liu whakafōu e tau culverts, ko e tau paipa ke tawhi ki ai e tau pela pela ki lalo hifo e tau puhala tū, tōlunga fulumaua he katoa. Tō whakatū hivang fulumaua e tau traffic signs, tahe siau tōlunga fulumawhai tau mō li puhala tū, mo e whakatū fōki ue siau whangu fuluma 5 mita he tau pā puhala tū ko e tau guardrails a ia. Ko e tau whakaholoanga nei, ne ka mata e mahina a pelila he tau nei, ko a whakapapahi ai ke he matakau ke he fitula e wala. Puto ia ai do puhala tū mai hukutavanki ki hākupu si pihia, mo i puhala tū mai alofi ki paliasi, mo i do puhala tū ke he lalo paia i Tamakotonga. Tō tālanga fōki ua i puhala tū fōu, taha mai he whalihila i tuila ke honko atu ai ke mawhenga hala nā i toa i Tamakotonga, mo i taha puhala tū fōu, ka mata mai he mawhenga hala i Kaimisi, hake ai ke he hala lalo kawhika. Ko tau whakaholoanga ke whakafo e tō puhala tū, ko whakatoka ai ke hongfulma walu e mahina, me a manaki ke whakakatoa ke mahina o ke tapa he tau kahau. Ko aliliu mai tuai e taha matakau, ne o atu ai ke he tau se taha kumikumianga ke he ululu nā ko pivalisi, liliu mai lau tōlu he o kio ki whahita pue kua mole. Ko tau kumikumianga nei, ne kau whalataha ki ai, e matakau now, mo e whakatuwhono Niue, si pihia mo National Geographic Pristine Seas. Hanai a Soraya mga awa, mo i tau walatala ia. Ko mea ke taha lau tōru mai he matakau Niue, ne watu ke ululu ko Bevalisi he whahi tapu ka mole, ko Janam hopotoa ke tapa ke tawata mo e halo tōra tau ngahua ke he ululu. Ke hawhleile ko mole ne tuku hake ia e taha ata ki whanga kū ke he hana wholinga pepa. Ko whakatutala ia ke he halo tōra tau ngahua ke he ululu, ko mea ke lau tōru ke uku ki lalo hifo, mo e tau se tau kumikumianga ke he ululu. Ko whakaonga fōki alo tōru tau teke nolo he tau saintisi ke tapaki whala tau kumikumianga nei mai he ululu ko Bevalisi. Pehe mai a Janam, lahi hana fia ko mēke ke ngahua whakalataha mai matakau National Geographic Pristine Seas ke he wakatanga MV Argo. Fia fōki a ia ko mēke ke hukuia Niue ke tau matangahua ke leveki ofa mui pui e ululu. Tō fia moe moana he motu. Pese ni he nāka ila kisia e whakakatoatoanga ke he taha kaina puke taha whali ne tālanga pauaki mo e whakatupe e whakatufona Australia ke pota ki ai e dau vevi he motu mo e vehe ke he taha i matakawi i hiku whenonga i Tamakotonga kai mai longa he mahina o ke topa he tau e kua mole ne whai whakamatalanga e lilifu i ki pule Penny Wong mai he motu ko Australia hangawia ke taha whakaholoanga mahuinga ia. Ko whakamoli mai ai komisina tukolunga ha Australia lilifu ko Louise Allerton ke BCN News ko whitani he whai matutakianga mo i ofisa he iki pule he tau koloa tufungasia he motu ke liu ke matutaki e tau whakaholoanga nei mo i amamna ki atu ai ke hawhangi pauaki mo i whakangahua he tau mga hui mua. Ko whakamama mai he lilifu komisina Australia ko e tau mahina e kua mole ne whakatali ai ke mole e tau wilianga la he motu tō liu ke whakatutala me whakatuwhono ke lata mo i matutakianga he tau whakaholoanga nei ke pota ai mo e vehe ai e tau vewe ko e waste management mo e recycling plant nā i hiku whenonga i Tamakotonga. Ko e tau whakaholoanga nei ko tuku ai ke lewekianga he whahi takataka i motu he mga ahu nei ki lalo hifo
He potanga tau whainga hoa mai tau koloa tu fungasia ni leweki ki ai e iki pule lilifu ko esa mona ainu. Tala hau mai e komisina ko Louise Allerton ko whiawhia ia ke liu whakatūtala mo iki pule ko ainu ke matuta ki tau whakaholoanga nei mo e ono ki whangi whakamitaki mo e kamata whakangahua e tau whakaholoanga nei ke tau mahina i mua. Ko amana ki a Niue ke whakawhanua tu taha matakau ke whetonko ke he tau wheua Pacific Games ki hongfuruma whitu aki ka whakahoko ke hea tu Solomona he matahiku he tau nei. Toko whā e tau matakau sport kua whakamau hifo ke watu ke whetoka ai ki he tau Pacific Games mai matakau ha Niue kua amana ki ke whakahoko e tau wheua sipote nei ke he mahina November he tau nei. Pehe mai hanga taki am takau sipote he motu Niue Island Sports and Commonwealth Games Association Niska ko Tony Edwards koe tau takau sipote ne kua whakamoli ke watu ke tau wheua nei putoia e tau takau ne te polo, touch rugby, taulanga ki mamafa moe malolo, powerlifting, moe weightlifting. Pehe mai ia na kai la whakamau e tau takau boxing moe athletics. Ko ia chef de mission mai mtakau ha Niue, koe tohi kupu ha Niska ko Sydney Lui. Kua mana ki ke whakahoko e wheua Pacific Games ki Solomon Islands, he mtahiku he tau nei mai he aho hongfuru mai hiva, he mahina ha November, ke whakausi he aho ua, he mahina ha Desemo ua whe ua furuma tolu. Pehe mai Pacific Games Council ko mai ke tau atumotu he Pasifika ke kaua uloa he whae tau ke lata mai tau wheua Pacific Games ne kua whakamatapatu mai Pasifika. Koe whahe tapu kua male ne whakamoli ai taha maweheanga he aonga tukalunga Niue mo e taha aonga mai he motu nā ko saina. Ne koe aonga ia ne whakahingoa ai ko Wings You High. Koe maweheanga nei ke mai ke ai he tau aonga ne ua ke kau whakalataha mo e wheuta aki po e wheiloa aki ke he tau anga whakamotu he motu ko Niue tipia mo e motu ko saina. Taha e matakau ne hoko mai pa ua ki he motu e whahe tapu e kua male mai he matakawina o Shuhai, he motu ko saina, ke whakamoli e maweheanga ia. Hanea Sarai Mangawa mo tau walatala ia. Kua whakakisi ta manatu whiawhia hi ki pule he 5 kako tama lilifu Sonia Talangi ke he tāwhkailoanga mai he whakatu whono he aholotu kua male. Mai pehe mai a ia mitaki la he tau whakahaloanga nei ke mai ke tau whanau he aonga tokolunga he motu ke whiailoa aki mo e whai maamaanga ke he whalua tau anga he tau motu ke he kehe. Koe tau mena kua aonga ki he moui whakako he tau whanau. Koe maweheanga nei he tau aonga ne ua, poto ia ai fō ke tau whakakoanga ke he tau wangahau he tau motu ne ua, me whe loa aki ke he tau anga whakamotu, ha Niue me motu ko saina. Ke whakausia ki e tau walatala ki lata e mo pūli he pōnei tōlahi e fulufuluala he aho whakatātā he maanga ha alofitonga ne whakahoko ai he aho whaiu me whaita pue kua male. Ko kisia ki ai toko longa e tau tangata he motu mo e tau tangata whanonga vēwa ne kua whakalataha atu ai ki he aho whakatātā he maanga. Ola sia e tau kai mo e tau inu kehe ne kua whakafua ai ke lata mo lau tōlu ne kua tolo atu ai ki halamahanga. Tōnga ni he whamahani he tau aho whakatātā, ko mai ke tau lilifu ke tau si halo tōlo tau whakamatalaanga, puto ia e Palimia, Dalton Tangelangi, komisina tokolunga ha Australia, Louise Allerton, mo e komisina tokolunga ha New Zealand ko Helen Tana. Hanei e Palimia mai hana whakamatalaanga. Longana e mtōru e wangahau, he taha tu whanu he mga whakamua. Ai mea e maa. I loa i mtoro e tau ngā hua ne ono ki ai. Koe ore atua nei. Hai e he to alo rima mtoro takitaha. Ke kau oro alongone mtoro e tau whamatalanga. O mai ke tau whono manga. O mai ke tau whakatūtalanga. Ke asi hake whewhe a to toro manga ka na kai whakarataha mai mtoro ke tau whakatūtalanga ia. Ai koe ngā hua e Palimia po ngā hua he ke pūre ia. Hai manatau ka wakese atu whenei. Hai ai taha tau seanga po ke taha maweheanga ne kua mamanaki alofitonga ki ai. Mo e taha maanga lahi ne longa mo e muhu koloa. He motu ko saina. Ke whakamori ai he to mahina kukui mua. Hai a whara tau manuina ne kua manaki ai. Ke lata mo e maanga alofitonga. Hai na kaini ko alofitonga. Hako me nga hue Palimia mai motu katoa. Si ore atua. Kau whakataha mai mamanga.
Mai longa eo e tō ngā hua he tautu whono tō tōru. Tō whāna lau tōru. Kai whakau e ke he wharu whoki. Ne kua lang matai ka lau tōru tō whāia. Whakau e ke aho. Tola he fulifuluana mai longa atu fōki e tau kōli, me tolo longo fia ko kisia mai aho. Ko kisia fōki e taha mga whaoa mai he motu mamao ko Hawaii. Toko longa e tau tangata whenonga e wewa mai ki he motu, ne tolo atu fōki ke kise mai ono ke tau fia he aho whakatata he maanga ko alofi tonga. Amana ki atu ki he aho whakatata he maanga ko lakeapa mai le loa, he aho whaiumu he whahi tapuka hau. Sipi a dau tolu a dau walatala tutupu ke lata ia moe pouli he pōnei, tō whakapulo atu e dau ata ni ta pakia i he awhakatata he maanga ko alofitonga ki he TV Niue channel taha he awhiawhi whaiumu he whahita punei. Ka tuku atu ai dau ui whakamrina ki he awhiawhi, liu matutaki mai he pouli he pō tuloto ke lata ia moe dau walatala tutupu whakaperitania mo Saraya Mangawa. Ka tuku atu dau ui whakamrina ki he awhiawhi, monuine pō, nana whaa.